क'क्राझाराव एनकाउन्टार थांनाय 22 जुनाव क'क्राझार सोहोरनि जेडी रडनि एक्सिस बेंकनि खाथिनिफ्राय बब्रु बाहन बसुमतारी मुंनि थिखादारनिफ्राय 6 लाख रां खावनानै लांनाय बिनय दास मुंनि दाखाथिया पुलिसनि एनकाउन्टार जायो। थांनाय हराव क'क्राझारनि कारिगाव ओनसोलाव दोनखोमानाय रांनि बेगखौ दिन्थिनो लांनायनि खाबु लानानै पुलिसनि पिस्तल सेनानै खारनो नाजादोंमोन। पुलिसनि एनकाउन्टाराव जखम जानाय बिनय दासआ पुलिसनि एनकाउन्टाराव बिनयनि आगसि आथिङाव गरसे गुलि नाङो। मख'जाथावदि थांनाय 24 जुनाव मेघालयनि बर्निहाटनिफ्राय गुवाहाटीनि पानबाजार पुलिसआ हमनायनि उनाव क'क्राझाराव बिनयखौ लाबोनाय जादोंमोन। आथिखालाव क'क्राझारनि आर.एन.बी. सिभिल फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों बिनय दासखौ। पुलिसनि गुलियाव जखम जानाय बिनय दासनि न'आ बिहारनि काटिहाराव। 6 লাখ ওলাইছিলোঁ। ওলাই পেলাই মই বেগটো লৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত গাড়ী সোমাৰ লগে লগে সিহঁতে মানে মোক টাৰ্গেট কৰি আছে। মই খেল কৰা নাই সেইটো। তাৰপিছত মই ইয়াত মানে পইচা পেলাই লৈ ৰাখিছে। তাৰপিছত মোৰতো কেনেকৈ পইচা পৰিব পকেটত থাকি। তাৰপিছত দেখিলোঁ চব এইফালে পইচা পেলাই থৈ দিছে। তাক মই দেখি পেলাই আৰু এইটো কিবা মোৰ পৰা পৰিছে নেকি এইটো সন্দেহ কৰি পেলাই মই গাড়ীৰ পৰা এইটো কিবা বেগটো ভিতৰত ৰাখি পেলাই পইচাটো উঠাইছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই লক কৰিছে, এনেকুৱাও লক কৰিছে কিন্তু লক হোৱা নাই গাড়ীটো। এইটোৰ কাৰণে